Ej, GoPro, gdje si, veš ko šta ima? Poznata ekipu! Šta ne, ali... Beži! Vidi facu, vidi facu! Ja se mogu to snega! Ali vidi mi facu, ali se mogu to snega! Za 50 godina ovo. Poprobaci Magiću! Pa nisam tu vatio. Probaci mi drugu nogu. Gdje? Ja tebi da prebacim. Sad. To ću mu reći. Murija, apso! Murija! Bože pravda, ajde! Čeh, niste Bože. Ne, Bože pravda, ajde. Vidi kameru malo više. Kreni tak. Bože pravde, ti što spase od propasti do za nas tu i oca. Bože! Vidiš, a? Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo, kao što vidite, raditi kao što vidite, samo vreterli iz 9, gdje Nikola Tesla, gledajte Natalije 31 Beograd. Evo te nakon seljači puštaju. Evo ga Saša Vagić, Ognjen Mešković. Evo je Jana Dropnjak. I za kraj, i najveća pička ikada, ma zašto ne Metropolis? Nerođeni sine. Vidi se. Ja, čuči kako dobre kada, to da idem. E, kamerika! Nema na ovom putu više na ovom. Ja ne vidim. Ja pa se tako ne vidim. Ajde, uj!
Ima, puna je. Ovo je najbolje! Ovo je najbolje! Ovo je najbolje, Luka! Uzmi. Ajde, kreći! Ovo je baš onako antiklimaktik. Podigni noge! Alo, ja sam odro rame. Pogledaj stazu, ja. Ne! Drži me s obe ruke. Jaoj! Jaoj! Kako piče? Jaoj! Skiraj se s njega. Razrpaj ovo. Aj! Drži ovo, moram se jedan. Strbi! Jao, Bože! Jao! Bit ćemo zapamćeni kao epski gameri. Jeste, verujem. Ne kao jevreji, Raško. Aj, kako? Ne držiš ovo? Ja ti ovako držim. O ne. Srbi! Pazi! Šta ti? Maštane Metropolis. Učin me to. Sve u polje država. Šta ti poručuješ? Za kameru. Da je epski u teslaškom fazonu. Na nivou završavamo ovo polgađe. Pozdrav za Ljubu, pozdrav za Ljubu. Pozdrav za Ljubu, Miku. Pozdrav za YouTube. Pozdrav za YouTube, malo mi je nije.